Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nga nyaman parang Elza yuk. Kali ini Elza parang bumil nga kana roti kanay. Kung buat senraktir ya oke gas kana. Lari ya bumil lah kana. Oh ya ada daftar menu nah. Sembari nunggu pesanan mare, yuk kita caranya ke dapur. Ngelak tepung bas pelet kana. Maranda ya bas talon talaki, pas sampai pepe kana. Maranda ya bas marotaki coklat kana. Terus panggang sampai mateng. Ting mateng siap disajikan kana. Terus kelun Elza berka. Oke lanjut. Canai original basang coklat. Wah tinimin so binina. Sedangkan din Elza bandin Mbak Ita. Canai Milo so coklat. Sebelum diumfa aduh kelun. Nyaman banget. Singkat cerita din Elza pula tak ada kana. Mendin lain nah lah totok lah kele. Oh iya baru ya. Muka aku lempa nutup pol 10. Saatnya lokasi nah bedek dina. Ang Desa Bangkes, Kecamatan Tatur. Tepa emur dojana Masjid Batas. Warung makan nikmatnya mana? Saja kayak Google kana. Yalah kalau kana Elza lah mukuk sing ngecopok. See you, bye bye.